Honorable member. Mavha-vhari, torture, Honorable member. stealing a crime, laundering money. How is that parliamentary? Zwa fhindula dzi-mbudziso ha Presidennde phalamennde azongo takutshedza zwavhuḓi nga murahu musi mirado ya EFF vha tshi khou vusa bonyongo phanḓa musi Presidennde vha tshi tea u thoma u amba. Mirado benevho vha khou kokodzela thungo phalamennde ndi vha sumbedzwa munango nga tshipikara tsha phalamennde. Nga murahu musi ono vha na vhudziki, Presidennde vho dovha hafhu vha bvela phanḓa na u fhindula dzi-mbudziso phanḓa mirado ya phalamennde. The robbery that took place at my farm in 2020 is a subject of criminal complaint, and the law must be allowed to take its course. In other words, due process must be followed. I have listened, Madam Speaker, very carefully to the views of a number of members of this House who have raised thoughts, suggestions, and proposals on this matter. Some of the views have been to counsel me, and yet others have been laced with insults. I will not respond to insults. I should, however, say that the counsel and suggestions that have been made raises points that indeed I should consider in the face of the advice I have that I should not be responding to speculation, conjecture, allegations, or even so-called revelations. Vho-Ramaphosa vari muvhuso wavo u khou dzhielesa nzhele u khwinifhadza sekithara ya zwa fulufulu u tandulula khaedu dzi re hone. Presidennde Vho-Ramaphosa vari muvhuso wavo wo fara yone nḓila kha u vhuyedzedza fulufhelo ḽa vhadzulapo kha mihasho ya muvhuso i ngaho sa muhasho wa zwa muthelo na wa vhutshutshisi ha lushaka.